Bonjour et bienvenue à Lutzeburgisch Mam Leslie. Je suis Leslie et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue au deuxième Lies-Eck. Cette fois-ci avec la fantastique Madame de la Rue. Madame de la Rue est un projet d'histoire d'enfants qui offre un nouveau chapitre gratuit par semaine à ses lecteurs. Le caractère principal des histoires est un chien qui s'appelle Madame de la Rue et comme l'indique déjà le nom, on suit les aventures d'un petit chien abandonné à la quête de son bonheur. Un énorme merci à l'équipe de la rue pour cette super collaboration et je vous invite tous à aller voir leur site internet pour les histoires et leur Facebook et Instagram pour leur laisser un petit like pour leur super travail. Vous pouvez télécharger les fiches de cette vidéo en suivant le lien dans la description et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions et vos commentaires. Avant de nous lancer dans le texte, je vais d'abord vous présenter le projet et vous montrer où vous pouvez trouver des histoires. Comme déjà dit, Madame de la Rue est un projet d'histoire d'enfants en luxembourgeois tout autour des aventures du chien Madame de la Rue. Sur leur site internet, vous pouvez trouver un nouveau chapitre chaque semaine, gratuitement accessible à tous. C'est une offre parfaite pour tous ceux qui souhaitent prendre un peu plus l'habitude de lire du luxembourgeois sans se stresser pour trouver des textes. Madame de la Rue est un projet de cœur et l'équipe derrière mérite vraiment qu'on leur laisse un petit like sur les réseaux sociaux afin de les supporter. L'histoire que nous allons entendre aujourd'hui s'appelle Ambush, Kapitel 1, Langumtour. Dans la forêt, chapitre 1, Seul en excursion. Ambush, een Kannergeschicht von Madame de la Rue, Kapitel 1, Langumtour. Et war stockdeichter. De la Rue huet so gut wie neicht gesinn, met konnte trichten. Nëmmen e puer Meter von ihm fort, Strosserand, lochen Trächter vun engem säftsche Salamisbreetchen. Et hatte so en Hunger, dass sein Mo schon méi hart grommele konnt, wéi hat. Me sollt hat et wirklich riskieren, aus senger Stopp zu huschen, fir sech dat Breetchen ze kropen. Hei op der Stroos wär geféierlech, dat wusst et klengt de la Rue besser, wéi all anderen. Seng Mam huet et alldag fir de Gefore gewarnt, bis sie selber een Dag net mehr ëmkommers. Seitdem waret op sech allein gestalt, an huet nëmmen appes riskiert, wann et wirklich net ernstcht gang ass. Dat heite war so eng Situationun. Also huet de la Rue sei ganze Courage ze Summe geholl, an ass so schnell wie de Blitz op Breetchen zou geschauft. Dobei ass et Plan senger Nuessen ogangen. De Moment, an dem de Salamisgeruch seg ganz Welt erobert huet, wost hat. Et ass net mi weit. Voller Erwartung huet et Schnuff opgerat an Breetchen mat eng Kusch gebitzt. Mir pulet nach stockdeichter war schon viel los op der Stroos. E pur vun denen onheimlesche Köchten operierter, wo beim Landstfuhren es so viel Komödie gemacht, dass et klang de la Rue bald sei Courage verloren hat. Eng von denen Köchten huet so gut getut, weil et so erfeiert huet, dass et Breetchen op de Boden falle gelos as sech an die nächst Heck verstoppt huet. Sein klangt Herz huet so sehr an so hart geschloen, dass et für e Moment gu nicht mehr hören huet. Mir nief der Angst, weil du nach ein anderes gefiel, dat méi stark war, den Hunger. An so huet de la Rue türcht, ob Salamis Breetsche fir zweite Keier opgeholl. Des Keier mat der vollech. Seng fantastisch Molzecht huet an ein Klanghiel am Bösch brücht, an der et of die war nøcht. Häufig hat sich sicher an et huet sich Stuffi auch gut schmache gelos. So gute Maufel war ihm schon lang net mit zukom. No meese war du bemol richchte Statsch. Ob dat unter opregender Jurchtloch? Mat Sänger voller Trümschen huet ze de la Rue zufrieden zwegem C ze Summe geholt. Och fand sich ufangs noch mat ganzer Kraft ogent gewirrt huet, sind im schlussendlich Stern zougefall. An et huet de wunderbaren Tümsche gehalten. Pour tous ceux qui ont trouvé le texte un peu difficile, voici du vocabulaire afin de le rendre plus accessible avant de le réécouter. Vous allez trouver une traduction complète du texte en français à la fin de la vidéo. Deichter, sombre. Stockdeichter, complètement obscur. Hell, clair. Nëmmen, seulement. Viel, beaucoup. So gute wei, quasiment. Trächter, les restes. Saftig, juteux. D'Breetchen, le petit pain.
den Hunger, la faim, de maux, l'estomac, hart, fort, grommelen, grogner, stop, la cachette, huschen, se faufiler, kropen, sortir, retirer de, gefährlich, dangereux, besser, mieux, besser veille, mieux que, Gefahr, le danger, warnen, prévenir, avertir, selber, soi-même, rumkommen, revenir, seitdem, depuis, ob sich Gestalt, toute seule, wirklich, vraiment, anders, différemment, dat heuten, ceci, also, alors, sei Courage zusammenholen, prendre son courage à deux mains, schnell, rapide, de Blitz, l'éclair, jauven, foncer, filer, dabei, pourtant, blond, aveugle, Nues, le nez, no-goen, suivre, de Geruch, l'odeur, Welt, le monde, eroberen, conquérir, net mehr, ne plus, weit, loin, d'Erwartung, l'attente, Schnuff, le museau, oprappen, ici, grand ouvrir, stibitzen, piquer, voler, obwohl, bien que, et war viel los, il se passait beaucoup de choses, unheimlich, effrayant, d'Köst, la boîte, Trieder, les roues, Lernstfuhren, passer en roulant, de Comédie, le bruit, verleieren, perdre, sogar, même, tuten, klaxonner, sich erfeiern, s'effrayer, de Boden, le sol, fallen losen, laisser tomber, Heck, la haie, sich verstoppen, se cacher, Herz, le cœur, schlauen, battre, gueneicht, rien du tout, d'Angst, la peur, un anderen, un anert, un, une autre, Gefühl, le sentiment, stark, fort, Tjucht, la chasse, Tkeia, la foi, opholen, ici, prendre, den erfolg, le succès, fantastisch, fantastique, Tmolzest, le repas, Thiel, la grotte, la caverne, de Busch, la forêt, Ivan Nuesten, passer la nuit, sicher, sûr, sich etwas gut schmachen losen, profiter de quelque chose en mangeant, de Maufel, la bouchée, le morceau, Tischt Zahn, entre les dents, Nom Essen, après le repas, Datsch, épuisé, voll, plein, Trümchen, ici le ventre, Zufrieden, satisfait, sich zusammenrollen, s'enrouler, Ufangs, au début, mit ganzer Kraft, avec toute force, geint, contre, sich wehren, se défendre, schlussendlich, finalement, daen, les yeux, zufallen, se fermer lentement, wunderbar, fantastique, ein Tömpchen halen, faire une sieste.
Ambusch, ein Kannergeschicht von Madame de la Rue. Kapitel 1, langem Tür. Et war stock deichter. De la Rue huet so gut wie neicht gesinn, met konnte trichten. Nëmmen e pur Meter von ihm fort, Strasserand, lochen Trächter von engem säftsche Salamisbrätchen. Et hatte so en Hunger, dass sein Mosch schon méi hart grummele konnt, wéi hat. Me sollt hat et wirklich riskieren, aus senger Stopp zu huschen, fir sich dat Brätchen zu kropen. Hei op der Stroß ward gefeierlich, dat wusst klingt de la Rue besser, wéi all anderen. Seng Mam huet alldag fir de Gefore gewarnt, bis sie selber een Dach net mehr rumkommers. Seitdem waret op sech allein gestalt, an huet nëmmen appes riskiert, wann et wirklich net ernstcht gang ass. Dat heute war so eng Situation. Also huet de la Rue sei ganze Courage ze Summe geholl, an ass so schnell wie de Blitz op Brätchen zo geschauft. Dobei as et Plan senger Nuessen ogangen. De Moment, an dem de Salamisgeruch se ganz Welt erobert huet, wost hat. Et ass net mi weit. Voller Erwartung huet et Schnuff opgerat an Brätchen mat eng Kusch gebitzt. Mir pfulet nach Stockdeichter war schon viel los op der Stroß. E pur von denen unheimliche Küsten operiert, wo beim Landstfuhren es so viel Komödie gemacht, dass het klang de la Rue bald sein Courage verloren hat. Eng von denen Küsten huet so gut getut, weil het so erfeiert huet, dass het Brätchen op de Boden falle gelos, als sich an die nächste Heck verstoppt huet. Sein klangt Herz huet so sehr an so hart geschloen, dass het für einen Moment gut nicht mehr hören huet. Mir nief der Angst, weil du nach ein anderes gefiel, dat méi stark war. Den Hunger. An so huet de la Rue türcht, ob Salamis Brätchen fir zweite Keier opgeholt. Das Keier mat erfollech. Seng fantastisch Molzecht huet an ein Klang Hiel am Bösch brücht, an der et auf die war nøcht. Häufig hat sich sicher an et huet sich Stuffi auch gut schmache gelos. So gute Maufel war ihm schon lang net mit Tisch zankom. No meese war du bemol richtig statsch. Ob dat und der opregender Jurchtloch? Mat Sänger voller Trümchen huet ze de la Rue zufrieden zwegem C ze Summe geholt. Auch fand sich ufangs noch mat ganzer Kraft ogent gewirrt huet, sind im schlussendlich Stern so gefallen. An et huet de wunderbaren Tümsche gehalten.